Mwiriwe abandi mwaramutse inshuti zacu zo kuri Tuzabaho Umurenge TV. Turagarutse tubamenyesha amakuru ajanye n'umupira w'amaguru kuko twabibasezeranyije ko tuzagenda tubibakorera hano. Abakomeje kudukurikirana turabashimiye, abakoze subscribe batarayikora namwe muyikore, mukore share ndetse na comment, nizo biba bikenewe cyane, kandi muza mukurikirana ibiganiro byacu, muzagenda mukora amakuru menshi ajanye n'umupira w'amaguru. Kuri micro ni Mugisha Desire kibisanzwe, ndisinije nyine ndi kumwe na mugenzi wanje duhora dukorana hano, cyangwa se tuba turi kumwe buri gihe. Bimeze gute bwana mukuru wose w'Imana? Tumeze neza nkaba mwebwe namwe mwiriwe. Natwe twiriwe na amahoro kabisa, nta kibazo. Dutegereje finale ya Coupe du Monde, mwe mwiteze gute se? No muriro. Ira finale no muriro kabisa. Amatsiko ni menshi. Amatsiko ni menshi, turayitegereje n'amatsiko menshi kabisa. Finale irategerejwe cyane ku bafana b'umupira w'amaguru. Ariko mbere yuko tuba nkabaganiraho bukeya kuri iyo finale, reka tube kababwira abakinyi baguzwe cyangwa se bahinduye amatimu, bavuye mu timu zimwe baje mu zindi. Duhereye ku mukinyi witwa Ibrahim Ba, umukinyi werekeje mu timu ya Strasbourg yo mu Faransa cyangwa se Strasbourg mu gihugu France. Akaba yaguzwe miliyoni 200 avuye mu timu yo muri Portugal yitwa Famalicão. Akaba ari umukinyi ukiri mutoya, akaba yerekeje mu timu ya Strasbourg. Ni umukinyi Strasbourg ifata nk'umufitiro cyangwa se future player uzaza kubafasha mu masizoni aza. Dukomeje nanone kuri ayo makuru ajanye n'igura ry'abakinyi ndetse n'igurishwa. Uyu munsi Ubufaransa bukaba bwemeje ko Zinedine Zidane uko wabereye umukoca w'igihugu akaba ari yaramplashe Didier Deschamps. Akaba ari yasinye contrat yo kugeza muri 2030, azaba ari umukoca w'Ubufaransa. Zinedine Zidane ni umukoca wahoze akoca timu ya Real Madrid, akaba yarayihaye ibikombe byinshi birimo za Champions League. Akaba ari umukoca cyane wagiye ukora amateka akomeye. Sibomana Zinedine wewe uramubona gusa? Zizou ni umukoca mwiza, yakoze amateka meza, ari umukinyi aramenyekana, afite izina ryiza, afite amateka meza mu gihugu cy'Ubufaransa yakiniramwo. Ariko nanone uyu nguyu bavuga ko amateka ye original yiwe ari umu Algeria. Ngira ngo n'umuhungu we ni akinyajya. N'umuhungu we none we yabuze umwanya mu Faransa, none ahitamo kuja gukinira igihugu cyabo. Ese buriya abakinyi cyangwa se abantu b'abastari, kubera ko benshi bamaze kubona bamaze kuba abastari bagenda gukina ibihugu z'abahanzi. Urebye Zidane akinira Ufaransa nibwo akiniye, umuhungu we akaba ari gukinira Algeria. Urumva ibintu byo bidasobanutse cyane. Biterwa n'umuntu wari we, ari igihe byenda aba afite inzozi zo kuvuga ngo azotwara igikombe cy'isi, akabona ko Algeria kuzamurisha icyo gikombe cy'isi amahirwe ari make, agahitamo guhindura kuri ibihugu bimenyereye kubwitwara igikombe cy'isi nka France n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuko atokwizera ko nayo timu yagiye mu timu se cyangwa se igihugu cyiwe ashobora kugitwara. None se ko football agomba umupira uridunda, kubiye ko atokwizera ko muri Algeria ashobora kugitwara na. Noneho biterwa nibyo nakubwiye ko biterwa n'umuntu wari we. Ari igihe aba yarakuriye mu Bufaransa, kuko byenda na Zidane niwe yamenyekanye yakinira mu Bufaransa nyuma yuko aza kuza muri za AC Milan, avayo aza muri Real. Ubuzima bwose yarakuriye mu Bufaransa, noneho ukabona kuvuga ngo tiyumvemo n'igihugu cy'iwabo kubera ko atanakuriye, noneho akagera n'izo nzu zo gutwara igikombe cy'isi. Urebye ibihugu za Afurika wabyizera gutwara za Afcon n'ibindi, ari igikombe cy'isi ni gake, amahirwe ni make. Ariko byenda ugiye ureba nk'abakinyi beza bakinira nk'Ubufaransa ubu nyine bose
reba nk'iyi rawundi iki gikombe cy'isi turimo 2026 iriya timu yose nta mukinnyi n'umwe ukomoka mu Bufaransa. Uzi ko byanateye impaka muri iki gikombe cy'isi, abantu benshi bagiye babivugaho, uretse ujya minisitiri wagiye ugenda impaka na Mbappe, ese ni wa Venezuela wa Paraguay, haje kuza undi minisitiri w'u Espanyol, yari minisitiri ubu nyine ntakiriho, nawe avuga ko bamubajije hejuru y'iriya timu ya France, avuga ko iriya timu ya France ari nziza, ngo ariko ngo atari abafaransa buzuye. Bisubira kuzana indi mpaka kandi, ariko undi umusenateri w'umufaransa nawe aramusubiza, abivugira hejuru n'uburakari bwinshi ngene barimo kubinjirira, arababwira muri bari abakinyi bose babakinira igikombe cy'isi ubu nyine baba presenter Ubufaransa, ababwira ko bari bose babiri atari bo bavukiye mu Bufaransa, abandi babiri bose bavukiye mu Bufaransa, urumva bafite uburenganzira bwo gukinira mu Bufaransa, kuko urebye itegeko nshinga ryemerera umwana wavukiye mu gihugu ari mwene bamufata nkaho ari wo muri icyo gihugu kubera ko yavukiye. Rero niyo mpamvu usanga Ubufaransa babwinjirira, ariko benshi bavukiye ari nayo mpamvu batiyumvamo. Korana nkaba Mbappe afite umubyeyi Cameroon, akagira umubyeyi Algeria, urumva hombe afite ababyeyi yotora ubwenegihugu. Ibyo ngibyo nabyo bigatuma bakinira iyo bakuriye, iyo bavukiye. Nayo mpamvu Zidane muri make ni umutoza ufite amateka meza, kuva akiri umukinnyi wagize izina ryiza, arazamuka abona amahirwe yo gutoza Real, atwara ibikombe byiza byinshi birimo Champions League, aho yakoze amateka ya Champions League 3 gakurikirana imyaka 3 agitwarana amateka yaraheruka kera cyane. Sinzi uko nyine PSG izabasha kuyakuraho kuko imaze gutwara 2, izindi ishobora kongeraho undi umwaka umwe uyuza igitwaye, biko yari amateka ya Zidane. Tukiri kuri izo ngibyo z'abakinnyi basa nk'aho bahimbye nationalité, hari n'umukinnyi wa Liverpool umwana mutoya witwa Trent Nayoni, babajije ese kubera iki ko ufite inkomoko muri Zimbabwe kubera ko udakinira Zimbabwe. Arabagira ati Zimbabwe mumbwira numva kuko n'abandi bayumva, ntabwo navukiye muri Zimbabwe, navukiye mu Bwongereza. Rero kumubwira ngo akinire Zimbabwe iwe yumva ko ari ko bagiye gukinira ikindi gihugu. Nanone bisa nko kubarenganya kubera ko n'ubundi ko kuvuga ngo wavukiye muri iki gihugu ngo wakuje gukinira muri kindi kubera ko ariho papa wawe cyangwa se mama wawe avuka. Aho ngaho urebye na Yamara uri mu bakenyi beza ubu nyine ku isi, nawe tugiye kureba gutyo afite inkomoko muri Maroc ndetse no muri Guinea Equatoriale. Agiye areba abugiye akurikira byenda aho abavyeyi bagiye bava, urumva akagomba kuba akinira igihugu kimwe muri ivyo ngivyo. Abenshi ari igihe baje gukinira iwabo, ariko bitewe nuko yabuze umwanya muri cya gihugu yavukiyemo. Ka Wani Bisaka example, Wani Bisaka Ubwongereza bwagiye bumwizeza ko buzamuha umwanya, kuko yagiye azamuka neza agikina muri Man U, yari umu defenseur mwiza, bagenda bamwizeza ko bazamuha umwanya, ariko aza gusanga bazamubesha nyine, bakamubesha, bagera igihe cyo guselectionner abakinyi ntibamushiremo, bakamwira ngo ituru bazamuhamagara no nabona ko bari kubesha, ahitamo kumasha aragenda muri Kongo, kuko afite n'inkomoko muri Kongo. Tukiye kuri izo ngizo, hari n'umukinnyi Joel Matip wa Liverpool watayinze, nawe ngira ngo ni kuko nawe sene yiwe yagenze, nawe afite amateka atari meza. Yanze gukinira Cameroon, niba ngira ngo baramushatse, Cameroon yaramushatse igihe yari hejuru, ari top, aranga bazakina Ubwongereza, hanyuma Ubwongereza aza kubura umwanya, asire muri Cameroon nabo baramwa. Neza cyane. Kadukomeze n'amakuru ya transfer.
rero Zidane akabaza uyu mwaka uza 2027 akaba azatangira n'igikombe kizahuza Nation League aricyo azatangiriraho. 2028 hakazaba ikindi cyitwa Euro. Urabona Zidane adafite amahirwe menshi yo kugira adashobora kwitwara byombi kabiri yatwaye muri Real. Zidane ni umukoca mwiza agiye gukora amateka, twabishingiraho tuvuga ko n'ibyo bikombe ashobora kubitwara Euro cyangwa se National League iyo bishobora gutwara. Sawa, reka dukomeze n'undi mukinyi Mason Greenwood wavuye muri Man U, wari academy ka Man U, kinira Man U ariko aza kugira ibibazo akoroganye n'umugirlfriend wiwe, batera ibibazo cyane mu Bwongereza bisaba ko ubanza kumuhagarika gukina hafi imyaka 2. nuko bigeze aho ngaho habura n'itimu yindi yo mu Bwongereza, buri mwanya muri Man U habura n'itimu yindi yo mu Bwongereza yamugura kubera iyo case yagiranye n'umukobwa bakundanaga. Biba ngombwa ko bamugurisha mu Bufaransa muri Marseille, aho yagiye yari ahamaze season 2, bamugurishije miliyoni 26 Man U. Mirongo 26. Rero Marseille nayo ikaba yongeye kumugurisha, yamugurishije miliyoni 40 kuja mu Turukiya, muri Turukiya mu timu yitwa Fenerbahce. Ariko Man U kandi ikaba kuri ubwo kumugurisha aje muri Fenerbahce, Man U ikabamwo yabonyemo porosa miliyoni 12 kubera ko ari amasezerano bari bumvikanye na Marseille nibaramuka bamugurishije. Undi mukinyi ni Alvarez, Atletico yasezereye Barcelona uyu munsi ibabwira ko iyi season iza Alvarez ari umukinyi wabo ntampinduka. Bakinze imiryango bababwiye uyu mugabo turi kumugurisha ni umukinyi wacu, uyu mwaka uza tuzaba tumufite. Iyi nkuru abantu ba Barcelona bayakiriye gute muri make? Bari bafite icyizere cyane cya Alvarez. Inkuru nk'umufana wa Barcelona byenda cyangwa se nk'abandi bantu ba Barcelona bashobora kuba baramwiteze cyane, ni ibisanzwe muri football, ngira ngo ni ibisanzwe. Hari n'abaza bamara gusinya amasezerano bagira test umukinnyi agasubirayo, kibyabaye ku mukinnyi twavuze ubushize hano wari werekeje mu timu ya Man U avuye muri Atlanta, nawe bari bamaze gukora test ya mbere iya kabiri bamusubizayo. Zo ni ibisanzwe. Wavuze ku wanyu wa Liverpool guwe uyu mwaka ushize ko wagiye kure cyane. Nanimvuze ngo ino season turimo, iyi season turimo niho byabaye izo ngivyo yasubiyeyo. Rero kuri ubwo bari bataragura, ndumva atari ikintu kirenze cyane, nibyashara barafite icyizere Barcelona ariko shago muata kuri serie. Wana Torres ni umuntu aho y'abanyakenya bakubatisha tu, ariko umupresident wa Barcelona Laporta ubushize yaravuze ngo kuba babazana Alvarez cyangwa se kuba baapproachinga Alvarez ko kuza muri Barcelona bidasobanura ko Ferran Torres agiye kugenda. Bivuze ko Torres acara umukinnyi wa Barcelona, tari mu bakinnyi bagurishwa ba Barcelona. Nano ikibazo gihari, wana Alvarez uko bigaragara, Alvarez ashaka kuja muri Barcelona, biragaragara yaranabivuze kenshi. Atletico ntishaka kumugurisha. Atletico irashaka ahubwo uko yankongera amasezerano, ariko nanone nubwo Alvarez yovuga ngo yongera amasezerano, Barcelona izamurinda igihe amasezerano yiwe aracyafite indi imyaka 2 muri Atletico. Uriya iyo umukinnyi yashatse gusohoka itimu kazanga birangira umukinnyi agiye hasi agakina bakamwicaza cyangwa se agakina atabishaka kubera impamvu z'uko rero ibyo hasi wari uvuze nanone urabona no mu gikombe cy'isi kubera ibi bintu byagiye bisa n'ibimuderanje, byanatumye urebye mu gikombe cy'isi igemu zagiye zitangira bagiye bamwicaza, atangiye gukina ubu nyine bageze muri kota semi, kandi urebye Alvarez ni umukinnyi bemerera mu buryo
Lontaro atamwicaza hari ugomba kwicaza Lontaro hano kwera uko zatangiye kumushyiraho imbaraga mu buryo bimutera stress. ari umukinnyi bwiwe bishobora kumusubiza hasi akagira stress bigatuma nanone umukinnyi atabikora kuko yari asanzwe. Rero Alvarez bishobora kuba byaramuafecte muri iyi Coupe du Monde kuko ni umukinnyi w'umuhanga utari kwicaza na Martinez ariko akaba yaragiye yicara mu match menshi yagiye abaraka. Tumwitege final turebe uko azaperforminga byenda nimba bizaba byatujije kubera bya n'amakuru Atletico imaze gusohora cyangwa se nimba nanone azicazwa. Stress za Atletico nuko amaze mu season 2 nta bikombe niyo mpamvu niyo stress afite zo kuvamo. Akabuze nakiyashika muri Atletico agatwara igikombe kimwe bibiri yari gukomezanya na Atletico. Rero indi ikurikira ni ya PSG iri mu biganiro bya nyuma byo kumvikana n'itimu y'iwabo mu Faransa FC Monaco kugura umukinnyi witwa Magnus wo hagati, umukinnyi mwiza ukina ku numero y'10. Rero bari mu biganiro bya nyuma kumugura. Indi nkuru yabaye confirme ni umukinnyi wasimbuye Trossard werekeje muri Besiktas mu Turukiya nawe akaba yaraje muri Arsenal avuye muri Brighton ariko akaza gaheza Arsenal League yarigize imyaka 22 itagitwara. Rero akaba yaseze muri Arsenal yerekeje mu Turukiya bakaba baguze umusimbuza wiwe Christos ariko nanone kaba Arsenal nanone igifite target yo kugura undi mwataka w'imbere Rodgers wa Aston Villa cyane no kumwataka w'umuhanga n'umwataka w'umuhanga kandi Arteta bafitiye target cyane baramushaka cyane nubwo Aston Villa yavuze ko nibaza ko n'umukinnyi bwiwe atobyanga kubera ko yaravyemeye kera. Urebe compare Aston Villa na Arsenal ni timu zibiri zisa n'izitandukanye zirasiganye kandi kuri ya Champions kuri bafite igikombe mu ntoki nazo nyine bizotuma abakinnyi batayanga. Yego nibyo kabisa Kelly we yaremeye kuganira na Arsenal ariko Aston Villa amafaranga yashize miliyoni 130 wa Arsenal izayitanga. Ishobora kwitanga kubera ko ni umukinnyi w'umuhanga hari mu kigero kimwe na ba Alexander Isaac wayigejeje cyangwa se bawitsi bayigejeje baje muri Liverpool. Ni umukinnyi nawe w'umuhanga muri Aston Villa yigaragaje cyane. Yego cyane uraraba Arsenal ni season ishize yagiye igira ibibazo byo gutsinda ibirazo bike bagiye bafashwa n'amakorneri mu buryo bagera itimu zikabananira gutsinda ko imbere habo bari bafite rero bigasaba ko Arsenal uyu mwaka izongera imbaraga ari imbere kubataka cyane kugira ngo barebe uko wanira system bakoresheje uyu mwaka ushize yaba defense rero bahuraga n'itimu yabananira noneho Gabriel na Saliba kare bazamuka bakabatsinda gutsinda amakorneri noneho Arsenal umwaka ushize yabaye impango nko kubona corner ariko penalty bayibara ka penalty kuko yari shwa ni kirasi ni system yari bazanye indi system nayo yari igezweho yabo kandi yabayishije igikombe buriya yabayishije igikombe nakantu bashobora gukomerezaho kubera ko amatimu menshi agiye afite ikintu yubakitseho. Urebye nka Barcelona yubakitse kuri TikTok bagenda kubitanya buri bageze ku ipota pasi bagenda bakontrola game za Liverpool zizwe kuri counter attack na za Bayern bazi kuza counter attack cyane ariko urebye TikTok iratandukanye n'amakorneri. Urebye za corner nabonye bizagorera Arsenal. Urabona ligue y'Ubwongereza izigorera ushobora gutwara ligue iyi season ariko ari nk'inzira imwe wazukoresha iyi season iza wagarura yanzira bakaba bayimenye kuvuga ngo uzakoresha yanzira kandi ikazakugora ko nanone TikTok za Barcelona cyangwa se za comeback za Liverpool ko n'ubundi batarazimenya. Urabona igifasha urumva nka TikTok na Man City wowe kwibasana kubera ko Man City yagiye itwara ibikombe 2-3 gakurikirana mu Bwongereza kandi ari ligue ikomeye. Urabona City ni team ifite amafaranga itwara ibikombe umwaka washira ikongera abandi bakinyi beza
ikongera hagati ikongera imbere mu buryo ya tikitaka bagenda bayongeramo imbaraga. Rero Arsenal nayo bakoresheje iyi plan yabo y'amakorneri y'umwaka uza, wibuke finale ya PSG bizabasagura abakinnyi barebare. Wibuke finale ya PSG baje bazi ko Arsenal tibayihe penalty kandi barayibimye. Wibuke ko Arsenal yabonye korneri ya mbere umunota 90 n'inyongera nibwo babonye korneri ya mbere. Bari bayibimye muri make, bari babizi ko bashobora gutsinda, bari bazi ko Arsenal ishobora gutsindira amahirwe menshi muri korneri. Rero niyo mpamvu PSG urumva PSG buryo abakiniye n'izindi timu zishobora gufatira system zigakinira muri la system, ugasanga ikibazo cy'amakorneri kirabagoye. Niyo mpamvu Arsenal bisaba kuzongera imbaraga hagati cyane kugira ngo bibahesha amahirwe zenda gutwara igikombe cy'Ubwongereza shampiyona uyu mwaka ukurikira. Ariko kubera ko abari system yabo babaje bisetinzemo, hari n'ukuntu bagira ugasanga bakoresheje umupira umukinnyi w'umupoza mu buryo atazi, agasanga umupira ugiye hanze, kubera ko iyo ni ibintu baba bakoreye entraînement, ni ibintu baba biteguye gukora. Urabona nubwo Arsenal yagize ariko n'abarefari bagiye babibafashamo. Urebye mu gikombe cy'isi nyine uko bihari, usigaye muja kuri corner Arsenal arukuntu begeraga goalkeeper bagasa n'abamusunitse, nono bagahisa baheza umuntu umwe akaja kegera goalkeeper agasa n'umukingirije ntabone umupira ahuri, umupira waza kuza akamukubita nk'ikiki agasa nk'umusunitse, noneho bajya babona bagafata umupira bagatsinda. Ariko mu gikombe cy'isi ibyo zaza biba agahita ahagarika umupira, haba mwakoze amakosa akabumva gasubire hagati mu kiwanja. Ira system sizakomeza no mu mashampiyona asanzwe ngo ukoze ku mugoro super season no wana season irangiye bagenda bahindura amategeko amwe, zenda rya tegeko ushobora kurihindura nacyo, kuko abantu urabona mu Premier League timu nyinshi zagiye zideclare hejuru ya makorneri ya Arsenal, bagiye binjirira abagolikipa bakabasunika noneho bakabona gutsinda. Murakoze cyane inshuti zacu, kuko twababwiye ko tubagezaho n'igikombe cy'isi. Reka tubigire muri part 2 kubera ko ndabona umwanya watujanye, tubigire muri part 2 ikurikira. Muradukomeza mudukurikirana, abakoze subscribe turabashimiye, n'abatarayikora muyikore. Hano ni ibiganiro na kadasiba cyangwa se ibiganiro ni buri munsi tuzagana tubagezaho amakuru ajanye n'umupira w'amaguru. Murakoze cyane, dukomeze tubane hano kuri TMTV.